Wahai para wanita, dengarkan kata-kata saya. Barangkali ini sebuah wasiat. Mati apa kok? Jadi kaki. Ambian mun lebur kering lake tak langkong jedeng padeng rasa geluh. Guler pada ring lake kia. Seteti korban gu laku beni ring lake bakun orang ngiding. Ring lake ni kapi ni kan maki andi bini maki ngojak andi bini orang parjaja. Bener? Ambian jak saking tak kenal ke gula ben tak tahu ke bini gula. Gula ke bela gula tandi bini parjajem biar. Jadi ya kelurah. Ya kelurah. Paling baik gua pun lagi yang lemat bini kan ni gua paling pola. Iki kan? Tapi maaf. Mon orang bini bila landi potrah setong dua padam tak bisa lah. Mesing serta bolero tak bisa jalan. Nak lebih dina. Njong kuan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabun gitu lu fir. Siapa orang yang sebanyak ngakan, pakun banyak nginum. Mula banyak ngakan banyak nginum, pakun banyak tedung. Mula banyak tedung, terking ajan banyak. Mula banyak terking tuli beli. Mula banyak terking tuli beli. Jadi orang ni taisan anurwa, wes robai. Tapi woncet lah penolangan melarat lagi bagi. Wah sih, tak kau salah akiwa. Woncet penolangan melarat, makin sokoni kincut puton baraju lagi. Tangakan dia, keng rumah aku gangkun. Jaga dedung, lanyare jajan, datang meluang ada. Tangakan bang ngocak apa jago ngakan ngebi secentong keng centong sengan ronjun laharnya diulang na boleh tadi janya penyangakan beri ibadah si berat darma ibadah si berat terseremi anjak lebih pelen nah ya masjid buka balik kerja lesolan mana gini kah. Leso wirid kala Quran buka Quran leso semaja Quran kala boleh tasbihna mari senikah betak solat sudah boleh lebih mari senikah jaga boleh solat sudah boleh nyaman ajorak nyaman boleh awirid boleh korla kencang jabah ngojaan gule sedek dan dean masjid nanti mak mau mabit lo tak nemu iba cai gua iya mah tak nemu iba wajah Quran banyak jadi tak macam arwah Munjak bejaan banyak dah banyak. Dan baca Quran bayimbian dah tahu tak dah tak mari je. Jadi mungkin baca, Quran. Biar lemah sok ke masjid kini kah. Masjid ini gak genteng. Cak isi santri modal dari masyarakat mah USA. Berakun bude modal tanpa sah. Area masjid benindin modal tan. Din bajang. Jadi pun apa bajang bawa sah. Modal tan pada bosa nyaman. Paham? Nikah Rabu mungkin ni pada monotan sarang gelutfi semata-mata ambian meleoning jangan tu pada masjid besaku sampean mau jak boleh tahu ke lambak boleh jak pada masjid iya ke tak tu entar pada entar Rabu kun berakun pen Jumat salat berjamaah kita toman ngutiaki kan to pen Jumat salah Jumat dengan ku Jumat plus mangkat mudi mulai kada adan bakun itu bitong adan berapa jadi adan pertama wabit jadi kau adan berapa lah adan kedua cuma ada apa sih bagi lagi lut abid jadi lagi korok nang dan nawa selang pasir salih koma mangkat pak kopopok kerupok mangkat yang sor jadi apa
Mangkan mun salat berjamaah sampean debu na ulama, debu Kanjeng Nabi, usah laonan, aja laonan santai deh. Depak atas tangan so. Mun bajang laujang kapiru di Dujak mangken bagi apa jang malarat sehosoa mangken suap bener. Taning mah menyemak aja setiap usah babak jauhan. Usah beda physical distancing no. Selake dedung ya tas deh ya sebini dedung baba. Iya jak foto lah kada anu cak ni. Keng bola keng ojon setiap. Yang kita beniki baktona. Bon molotan ki banyak bola dergi mat selamat. Amin. Lanjut. Sip. Garis setengah jam. Apa kau ranjak kira-kira bah bisa ngaper apa? Biar kemarin alonjak kan sejam nang dan dewon gelut tambah ke orang ngojak sekone atau orang bagi dut jam magun orang apa boleh saya jilbab dia tororan bagi tolak jam ah ngocak lekas gelu kok nomor dua wa'mur bil urfi marentah kabaku keng gula mantor ke sambian terutama bu ibu gula tak mantor ke bapak gelo bu ibu gi ambian mon nyoro anak jak nyoro malolo beri contoh mali anak natoro bener mon ambian nyoro anak ansoro maca doa sebelum makan ambian maca kada nah an menulis soro baca doan roh baca embo nanganga centanya ke mata macam pun bu aru tuan nak kena paut engkau lah tua aduh dia nanan bah ngocak bila satu wali tahu sama aja doa Nabi ni kepada Rabu sebelum makan jujur jet Nabi jujur ada ketipun apa pertikaian tentang Hajar Aswad dulu Hajar Aswad gak ditodimin saya sahabat Rabu semua suku mengaku kami yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad baca rok kau ni guna Hajar Aswad dulu aku pakai gun nyabar setia ya Allah makai rentar ke Hajar Aswad pada carok-carok kaki selang sentem deh ya oh dulu menunggu lentan tak tahu nyiom oh mak hebat namanya gula ke Mekah makin lesangan kali gula tak tahu nyom sah tan nyari sebab lekaan guru nyom tak betul ada rok ngerok lu lama tuat lengan dunga boleh oh mana lama gula mana mian kan pada ada bu dengan megule ke dalam yang hasil lagi Nabi Muhammad pernah ada buka Ka'bah hei Ka'bah embian dengan mulja keng kahormatna Bani Adam kahormatna manusia ki lebih mulja ke tempang sambian wahai Ka'bah tetimun ngerana nyakin orang ngintama orang norgoba orang tidak kita nyom iya nyom lain bah bentar ada orang jauh naja ya mana-mana jarang ning sedekah kan istilah bismillahirrahmanirrahim aro ulama berdesa ada pada benyo Hajar Aswad apa bagi inter tak gundai kisbai ada ya ayah mana ya kau tak kau sedesa on kali kan jeruk minum jeruk kan pada tong-pentong kagak ini tenang dua apa ngukun dek kau ben-ben kan rejo seun nyaman kak mon garua musibah kak mon paham pan jadi sering bismillahirrahmanirrahim Hajar Aswad coba Hajar Aswad saya sahabat aneka sampai tele arok carok pas ning oning seluruh suku jelas pangocak marina sahabat abai saya masuk ke wilayah Matof saking makin Matof petawa pun dia hari sahabat abai saya masuk pertama Ajriyah mayu pancat badaku ban Ajriyah saya nyaba Hajar Aswad lain noro siap setuju
salaman panyok bul pak temu le siapa deh pak ternyata mak Muhammad deh gua pas semua suku bang Oca setuju gula mon Muhammad gini kah tikal gini kamon seseronya apa apa mak setuju karena Muhammad gini mulai gini tak teman lecek gitu Allahumma sholli ala Muhammad menumpian pernah lecek alhamdulillah pada alhamdulillah berarti pada tak genan deh padahal pada ning hadis mon pada orang apenta layak dibukadzbatan apenta lecek sekalian kak ditotap Jepon menjauh malaikat nikah ngaltok mailan au mailaini 1,5 kilo sampai 3 kilo tetimbian mon apenta lecek sekalian malaikat niki setin sambian langsung ngaltok 1,5 kilo tak sampai 2 kilo sampai 3 kilo semili 1,5 kilo mon 2 mil berarti 3 kilo ngalton 3 kilo apa dari saking bau colok meringis pas ada Abu Muhammad cerita teman lecek bala Muhammad marah saja Nabi Muhammad kain to Fatona kak dito benih cerdas intelektual tapi Fatona itu adalah bijaksana. Nabi Muhammad mengebarkan kak dito bedekain pas ibir sarang Nabi Muhammad ada bu toreh Hajar Aswad bahkan toh sahabat ning tangan angkep sorban sahabat ning tangan para suku-suku si pada guru pangoca toreh nekuk pada nekuk ejok konjon pada nekuk nyaba apa teti pada waktu itu merasa pada nyaba itulah hebatnya Nabi Allahumma Muhammad hebat dia hebat Nabi ini kan saya kocak Fatona benih intelektual tapi bijak gula cerita Nabi Daud ki bada orang bini acabis ke Nabi Daud dua repuan anak kini secan embu angkep Siti ben siapa ya Maryam Siti ben Maryam iyalah cakna Siti nikah anak gula cakna Maryam nikah anak gula tanya aki pada tekes jawab menang posang Nabi Daud dibudin apa hati kanan Nabi Sulaiman potrana Sulaiman iya reh kok minta tolong ke kakek dermari jalan keluar Sulaiman mon pas pada benda iya Nabi Sulaiman ada bu tikal bah tanggung naftina kamu si bini ini kah kadito Siti eki anak nembian nih kah engki Maryam anak nembian nih kah engki teti ni embun ngepi nih kah engki teti guru anak nembian 2 nih kah engki ada selak ngalan nah sobong dibudin Nabi Sulaiman bahada bu ngalaki kaju tono oper apa yuk raja kamu bajin oper sekali san tak melo ya pun Nabi Sulaiman padahal nika ngecek nika ilmu nasera ilmu reskrim polisi roang iya dari majan si bini setong na tulat san tak melo janring bini setong na tapi yang setong na tak langkong Nabi Sulaiman 3 lambon baki gempuk nikah abdina tak teka ngabas anak mon pas yoper ampon tak teka ampon bareng aki kapan nikah 3 abdin maki tak melo tak napa nama jan Nabi Sulaiman ambian embuun si asli ambian embuun si asli mon nikah kun kong aku nikah maksud nikah ada cerita nembuk nikah teka mati enanan tibi Allahumma sholli ala Muhammad ada cerita nembuk teka mati enanan tibi keng mon bedembuk muang beji oleh tibi banyak lah sedia banyak adalah zaman lik terbalik letak temu dak reman arwah mon bilan mon nemu beji ning esaba arwah Jepon recekeh mon setia korla kenceng Mbak Bu le wahai para wanita dengarkan kata-kata saya barangkali ini sebuah wasiat mati apa kok ini kaki le ambian mun lebur kareng lake tak langkong jedeng padeng rasa geluh guler pada ring lake kia
Seteti korban gu laku benireng lake bakun orang ngiding reng lake ni kapi ni kan maki andi bini maki ngojak tandi bini orang parjaja bener ambian jak saking tak kenal ke gula ben tak tahu ke bini gula gak bela gula tandi bini parjajem biang jadi ya kelurah paling baik gua pun lagi yang lama bini kan ni gua paling pola iki kan tapi maaf mon orang bini bila landi potrah setong dua padam tak bisa lah mesing serta bolero tak bisa jalan dina lebih dina nja ongguan thank you nyengki beda lebih ni dina lah taan ro apa ro nyaman ro daging aro benih daging ro yu lemak dina ro aro leda iya ro ambian ngiding lamba beda pai tukang bidato emot nambian Habib Abu Bakar Pasuruan oning Tebon Habib Abu Bakar pengarah lemale lampis saja maafan ni ko pasang sekanan ngulpai paseret sekacir ngulpai ko duri idaram majak reng lama tak melar jak leng le pernah beda pejiin lem tabu menggelak ya apa dia mengandung tanggung jawab tak tanggung jawab mangkana ayo binian jaga diri jaga hati bener jaga diri jaga hati dan jaga kehormatan supaya sampean gu laku pakun deti orang bini sebisa masuk surga abareng Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha tahun sallallahu Muhammad lagian gula pada saya maturaki ke panjenengan tentang masalah wa'mur bil urfi pak panjenengan gak dinto minabiro nyoro terro etoroah di samping panjenengan gak dinto ngelakonin napa sesorwakin nomor 2 beda boleh bila sambian mari nyoro lemari elakonin ambian kotu memberikan tanda terima kasih make kun ucapkan tanda terima kasih kru berarti yargain betul anak ni soro cong bejang nak bejang ngatu deh pas apa jangungku ya Allah tangan anak si ganteng apa jang ya deh aroboko kopeng mekar tina magi apa jang tak pate temu dak mana joreng kadang apa jang bah masuk ke dalam sarong toro jak penting aki keng toro tahu ka asal larwa nin binian bertemu masuk ke rukun larwa keng toro tahu ke pabrik karwa tina si penting mari apa jang beri riwayat pak make kun ngujak sekelangkong sampean Nabi Muhammad itu maaf ya Nabi Muhammad itu seringkali mendoakan seringkali memuji kepada orang lain sehingga ketika orang bertemu kepada Nabi Muhammad tepangki sekalian terus ketemu boleh apa berarti sambrem Nabi Muhammad sampai pada debu pasir rasa sing ngolati seleran ajunan pakun bunga man ra'a wajhaka yas'ad orang sing ngolati seleran ajunan bunga Nabi Muhammad apa tong setrum teki 2 ka orang gak ditong hargain tak sok jaim jaga image berapa jaga image ini monte bentai orang tak bentah masih paham maka ker ini sebenarnya mau dikit teti bara rabu tak sok jaim orang jaim ini kan agak pejabat udah rumah pejabat bentai kada tak bentah bener kan kalau kau deh ampun ano Pak Bupati hah siapa naruh pada naruh Pak Bupati dekat kamar nih kan sesuai agenda yang ada si daya darwa san lambu daya menasalkan daya jadi san lambu daya melebel kodo pada mendring sokir wa mendring sokir kan dia beko sedisa aledena
Aria si gula alle desa. Pada wendri kan ring soki. Tukang toju. Ambian si rosoro gelem melono. Arama jaring ibajar. Manggan mon ring soki ni ka benta, make letos letak to ka perasaan orang bakun ngucap. Leres ci, leres. Lebah leres melono. Cita kau beri rokok. Coba mon ring tandi abenta melono wangoja. Janya banyak bentano marokok nom. Ningan nom. Becing ini ngaki. Jabong sombong wahai para ring soki, takok ku laku cabut ben pangeran. Semiskin din aja sasosa, pola tak soki mangken pola mi anan ambian soki. Pola mi anan tak soki pola mi kompoi. Ambian bakun tak soki ku laku ning swarga ambian bakun soki. Ambian ngadeen ben ring soki masuk swarga 500 tahun. Abid dia. Lebur dia. Oke. Ambian la tobuk pada swarga sesoki ki buru masuk. Pango caci. Wah, maben. Abid kok laji. Njora apa ye abid kok le. Mangadon beun ni melangji. Jaban lambak gining larangan dokter apa tak hajat tining kau dalam mati eberji. Ngacar. Bidadari bada yo ngabi empah kok laji. Tindatin yo batin ji talaga kau saroi di mah wadis wajib wah boh tin ko mang kada ko drongin mah meleta lama jabar haban hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri angko bile kun ta nyanyi monondo mele kun ta ja bacaan monondo angko bade drongin mah inna atoina kal kausar mayu ko mang kada jauh matawaban lebar dina posang digiwan ada remah mayu terakhir sih kajak mama tahu apandullah ya wallah gaga salamu wana gontong salah ni kan ni ani kering bini ni kan jangan gula laku ni karatinan ben bidat dari bah kata apa gula laku tadi pas temunya apa ke gula si ya Allah pada ring swarga berarti Pak, assalamualaikum, salam, ke muslim, sihir manju dengan majaratina, nyilila, ya, Allah, alhamdulillah nyilin, aduh nyi, Martin sini kemyanyi, apa sesuai ban pidato nempian guru aku lampau aku muslim, apa ratinan ban pidato, pengen apa pun ratinan ban pidato, kok mak Pak Kasambu, jadi lagi. Sepaling banyak masuk neraka orang bi ndak dulu jadi bakal lu sebanyak masuk neraka orang bi kengreng laki setong mun masuk surga sediaki 4 orang bini berarti kema banyak orang masuk surga si bini ban salake pada banyak berarti ke neraka banyak ke surga banyak ambian termasuk ke surga amin benar mau termasuk ke surga kapi tertai pagari ya amin. Are saya bar nyebaraki pidato kenceran ning nyebaraki sia solawat kenceran sia solawat siapa entah bagbanyak aja colok telah sake kok ban guna kelak monoloh kelut sebab ada sambian saya ngaji tanoro kafir ya ayulah mau temu ku laku ning desa si ya mon perkara tak temu berarti tidak semasor ya Keng mon gula mak pakun terwanan seorang gi meninyol menganyol ambian dro kepidat dari kanak bon ambian dro telah ke kausar mandi bon gula saya kata roh setong tahun yang keng gula pola keng teti orang tak ber sekarang gula ber bini gula sampai makin bekel ambian ni kamas gula terus cuduan ambian tunya akhirat ambian kata kenik gula tahu dah remeng kau ni kesekut gula motor ni pengajian mon pernah norok pengajian gula malam seninan sopuan pekun gula ngocak cerita ni ngoba napa gula terus makan wara mon kanjeng nabi gula ku nyak tamu ya gula terus war makan wara aten ben kopi nerok iya jadi kok terus masuk kan terus tadi hadam kun kopi 2 iya roh engkau sama makan wara deh kun terus ni kayak gula apa king terus sekut ngolat di seleran kanjeng nabi Tino ko magibing ng pingel luar na juta jadi. Paano mo ba gelot rabo?
Ya pada anak gelut dengan eki kopi korok-korok dah sana. Agelur bah ada bu. Acura kenal kang. Siapa ini? Kau semesem jendak ngabula ke gelut. Jendak ngabula kau gelut. Terus. Ya jangan gelut. Terus. Cura kenal gulu bian terus. Engki insyaallah kenal. Serem yang. Saya pernah berpidato mari maghrib kadi saja. Ya Allah, maki muslim. Tinawon bini gula anak gula la nikmati dang sabarang. Gula guntro dadi hadam. Tahu ning kita ning obo. Tadi mbiandro amar ka amara engki. Nya lebur gula pakawun nya ta yo. Ya sahabat deh tang sahabat ke sepuluh dan setia pekeluar kopi ya terawolong gun sini ke gula seterong iki miandro lain aja iya kau penting kau deh iya nah apa jangan gula teror bidat dari kan bidat dari lari ya ari lah tak ada wadah deh iya dulu tak petian kengmon selera nak kanjung nabi ning sesemangkin gula marhaban tak lempat deng sakal baca agak magi pada tak padang ki apa pada jon metem bakun metul angkonang terami me bang Arab itu maaf sa aku jadi remengkok dia tak bisa sering tahu mata tak bisa sebab nundu amal lolos itu tak tetap mau maksiat sebab dia mau lolos maka alerek berdereng bini ratin Allah tak bisa tak yayat tak bisa derem tetibun baku laku pada Rabu bata bangki ban kanjeng Nabi akaton korang ko besepun paben seminggu terwamolong sembini nyorni azane ke guru ingki gul seketerogun gini ke gul teronyi nyorni azane kan pak Nabi ati kanan musle lebih kopi dua eki kerupuk jangan saking ning pondok lembek ibaiton kopi dua saya kiai daerah saya kiai tina kan ning iswar kala tada lesok akan mila maaf Ria enjaklah kan itu top bre saya budi deh polan Ria paling juba apa bisa keluar diri dia tahu sabar enggak kena angin apa mau pelengen totop pak das totop jadi gua laku dari ngakan to dah boleh nak ni hajat mon saya ada enjak deh totop pola nak ika puto betai bocong mau tafsir kan bodoh ken kota no bodan benyana kana tak belaka gelu ketika ada mak nyok aja ring songai apa ampak gua laku songai susu si benipu tolan ke songai jadi mon beri brand ro mandi ba susu sepaling tak cucur ro beri brand dia esen susu sapi mak gember bah beruang mak baharu wase sari waktu corona ro tolo je narang jo beda apa beri brand de can gule susu beda songai metu benipu tolan ke songai jak mandi rekam ya susu pada songai apalah songai Homer ki ambian seterong ngefly ya gue deh ya roh jak ngefly jadi aja larang ku laku pada songai ya inom ben penggoweng berdiri bang ngefly ya ke jadi kau tak tahu je tahu mau temu ada bak desa songai arak beda songai aing keng sekali nginum pas tak pelkak boleh kena apa aing riu Coreng aing dina ri pakai sabak kulkas pun jan nginom jan belka mun ngak setia. Bae apa aing ayu. Kini ka pampak ikan di gula ban sampean. Duh pakuat ya. Keburu mbian semasuk surga. Wong gua keburu termati ya. La takok lah. Tak bisa masuk surga mun tak mati.
Enjak lah tak keburu lah. Mata kok anda iya. Unjan ge buru ajora, duh, majora enga apro keburu, engke. Termati apa? Ada? Iki raja tu engke nye. Embian tak keburu boleh gula. Engke. Bentar lagi pada lanjang umurnya. Sehat walafiat, lanjang umur, sehat, lancar rezeki, tetap iman ben Islam. Keng makai lanjang umur pun tak sehat, mayuh mati bayi. Bahkan li beli kan menurut daerah. Eke lai bananan huja du jaya du. Naudzubillah. Iya mon pelak. Mon pakai tempak pak berem. Popok du. Enja. Mayu mulai boy pun pada iya. Enja. Boleh bah ngeloleh du. Pahala lero du. Dia meringakan kita ngakan ni kok. Du jabu tergi cekar ni nanti. Kau gimana kau mata ada dengan beri ngakan ni kok. Pamat tuan bah mantul mangoca du apa jabu tergi cekar. Mulai kakan bendring piring ah. Ya Allah, mantun mak bah dah iya. Salih beri anan mak bah dah iya du. Mata du kah. Ledung-gadungan di anak jaan oleh babeli. Jadi lanjang umur amin. Yang nomor 2 ini ngaki nomor 3 lancar rezeki nak mage sehat ke mun tandi bese sekali jeng umur sehat ke tandi bese sekali aduh pada ngalengan ge derem mereka nyemangana itu agia lancar rezeki nak soki dia amin selamat amin. Terakhir peceng ibadah amin. Jadi kebutuhan pokok lelemak gini ngembian tertekai hajat kepi sepak sih kurang 10 menit gimana yuk ganteng boleh lagi keberanjakannya oke lagi ke awalang lagi mana lagi seberancak orang ni asik jamu nyelil nye ngadan kasih sing nguncang nye ma pasti dojo se sorok orang ma do iya tak iya aduh tahu kau sengaja kau salah tak apa ya kau mana bentang tak berkelemian ongguan tak apa berdorengan dia bini 2 mari dia ngaki pasti ngode bah ngocak pesa aja dia satu pesa aja dia tambah pebenyaning dina pada bener kayaknya salah ngalai si anyar gitu satu abid dan sekoncong lah abid dia keng Humaydi deh nana koroma aja ngonjang ngai wah kamati jompo di mati gi jompo bila di mari mahri bo dan tos kamati gelut mana ngaleti do mono Humaydi lagi nyekongku telur apa nih zamannya lillah terakhir gula pada sematur lagi ke panjenengan wa a'rid anil jahilin debu epon Gusti Kanjeng Nabi mengoban dari reng putuh jalak jani mon badereng jak ngojain arwah orang putuh ambian mon badereng jak ngojain reng berhubung ambian sekojain terajat ambian tekian ben sekojain ngidi ya kau nabas Pak Pidato terbuka Timur para deretan iya bener para deretan mulut dan bener abentaban saper yang kau kan abentaban dia ada orang abentaban jeng bajeng dari
Barang datang orang panika, orang amolot panika lah siapa entah gula siapa rasanan gula pakuni budi ne gula jak gemos lero kana mon gula tak bisa rasanan jak gula tep kagasah gula tak pedeng ganto pada wai mon nembian rasanin orang tercet siapa rasanin nembian guru bedi budi nembian ambian saya rasa nih badai ada orang saya rasanan berarti orang saya melalui kebacian orang ketika berarti tercedak kian ban orang saya melalui baci paham Nabi Muhammad ni kan melalui kebaci tak lem ambo saya jaga kau jaga cuba kau jaga nikah kayak Nabi Muhammad nang ternyata tercedak Nabi Muhammad luar biasa kayak ngain emas makele conderaki ke dalam harak kotoran manusia conderaki sabak ke baba pakun arke mon jual keng make pese bon 1.000 rupiah yon cukata sampai buat helikopter arke na pakun 1.000 tak kira ubah 10.000 bener tak ninyol menganyol Allah pakun senang tua kita cetek kiwan tak teki dari banika ayo belajar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kak ditobar Arabu disakiti biasa diboikot iya dicaci maki biasa mau dibunuh biasa tapi Nabi Muhammad diam tidak membalas karena Nabi Muhammad punya prinsip apa prinsip Nabi Muhammad laisa syadidu bisyur'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab orang angko ni ka beni orang sekuat apa tengaki on orang tapi orang angko ni ka orang sekuat ngampet nalika nabakel ni ka orang angko oh mon gua apa tengaki orang biasa ke cungkolo-kolan jadi tapi ternyata Nabi Muhammad ikalak mas lemes ngening Umar Sayyidina Umar ni ka saya rasa tak takut ke Sayyidina Umar cering mon beda okol mon beda gulat menang melalui minggu menggana nalikan Sayyidina Umar memimpin menjadi khalifah mon beda progres tak beres langsung turun contoh ibrina contoh ban gula gunung iki kiri dujak gunung iki kiri gunung Uhud ni atas gunung ni pada Nabi Muhammad pada Sayyidina Umar pas lentu kencawan Umar abes raksa apa sebadi atas aku limolor nang magi kudong apa nu ja atas dari pada Muhammad badang kok nu melolo aku li si pada dayan jadi mian pada lentu bahasa ni kamu ya tak jadi kamu ambu mun tak jen nyelem ya karena setong beto Omar antar ke sungai Nil nih Mesir ngiding gaper sungai Nil ni kata keluar aing somber macet mon terodi usaon tali perabon are lepak ke sungai Bek Purno mon beri perabon payun talaki bruk pane puru mah perak Purno berdere lapor ke Sayyidina Umar lu kontrol tawa kata apa sungai jadi itu ting Umar pangeran abaan banengkok pada Allah cawat megawat bah mon baan lakar bisa keluar tibi oleh tor ngator keng mon baan keluar keng asabab keng cukan karena Allah marah banjawat megawat keluar nomper jabo sentak ben Umar kan magai malaikat mungkar nakir bingung jabo Umar jabon Sayyidina Ali peanggo Umar mon kemungkar nakir Seta itu aku iban Sayyidina Ali atas kuburna ibu jongo ibu apa Sayyidina Ali waktu kali itu iberi kasfi jongo ibu apa ada nyaki sarang mongkar nakir marabbuka Sayyidina Umar bah ngocak jasar kasar apa bentau sabang koi engkau rekan jana ahabbal khalqi ilallah engkau rekan jana orang sepaling kecintain Allah kanjana orang yang paling cintai Allah tahu ber kau kanjana Muhammad pah nyorot nih nyorot kan gini ke Jepon Gusbah malaikat mungkar nakir pas tak bati kasar jan kan Mariano Umar gini jadi mbian gue laku mon mate tak bati santan
tak pati santa nyentaka lamare mariano lamare yetes benumar tadi mian gue laku wanita nyaki wan malaikat mungkar nakir marab buka mian wajah cak sarkasara aleng wa malaikat mungkar nakir Arab apa ini malaikat mungkar nakir ni ka andi petel mitroko muni setingaki ke gunung ini pendong aki setingaki ancor wah mon bah nyeting kari ya nih salbut bentak otak kari merengis terselamat dah kapi terus selamat dah terus dawa jarana pada dah tahu ke kok mon kering mon ke malaikat segedua nih kepada tak tahu ke tak ya usah masyhur fis sama gini kah usaha apa? Terkenal di langit. Mulai terkenal di langit, kenal ban malaikat. Mulai kenal ban malaikat, insyaallah sopan bagi malaikat. Abu Nawas roh. Kau mon mate go laku beri labun jeleng ya. Beri labun jeleng. Tanya aki ban malaikat mungkar nakir. Marabbuka tajorok. Mayit lalaju. Caklah jeleng kadari ya kita tanya aki. Tareng mulai magi malaikat tak magi malaikat keding deng badang kau mageton kereng beli tu mak bis saja kau mak geton ingat Abul Aswad Ad-Du'ali ro jangan lamba aro kan awwalu man wada'an nahwa kan Abul Aswad Ad-Du'ali mar rabbuka ken gelo mana ni kemana apa itu? Ia tak tahu masuk madrasah malaikat. Tak tahu zaman istifham. Burung pakai satanya. Kula kumian mau. Marabbuka i'rab keluh. Mendai tedawan. Allah. Pada sandrena Abu Yazid Al-Bustami. Nyambi surban Abu Yazid mateh sebuah kanton kan marabbuka wa kala surban santri Abu Yazid oh iya nyoro jadi nikah mau nikah lambian amatem ya marabbuka kanjan ke muslim madhabu malaikat make muslim sekali badana kengko terus tahu kok angkon nih kok bisep tahu saja tahu ya meninga Abu Yazid Muhammad lain boleh ke jadi mah Abu Yazid Muhammad setuh oleh 6 bulan ibu buka kuburna bertugas kuburan tak kau milancor ibu ternyata buto oleh setahun buka boleh buto jangan genteng ni kan ni gi seger janggun gi seger kokon jangan lancang oleh 2 tahun buka boleh jangan genteng oleh 3 tahun buka boleh pakun genteng oleh 4 tahun buka boleh pakun genteng oleh 5 tahun buka boleh pakun genteng pe totop lah tadaning alere lamba Sayyid Muhammad ki pada swarga na ada bu orang ria montro te setingah bentana ben olah lem kopur pabanyak macam ni kah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ayo baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah boleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah melar muka husnul khatimah ya Allah biha ya Allah bihusnil
khatimah ya Allah ya Allah bihusnil khatimah. Sekali lagi ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah bihusnil khatimah, amin ya Allah ya Allah biha ya Allah bihus. Sekalian li khamsatun utfi biha harran ilhatima al-mustafa wal murtada وابناهما وفاطمة يا الله يا الله يا الله بها ya Allah bihus. Al-Fatihah. Korang berlangkongipun nyon sapora subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.